Kublai pi baru ki viewers session pan hakan ka video nganwan lambiang shepi ya ka employment news hakba nagaliang jong ka department jong ka Central Industrial Security Force lane CISF lungba ka constable fire vacancy ka khot online application nagamenta ki male Indian citizens for the post of constable. Last date nagbenta ban submit ya ketika application forms nagbenta ka post constable fire vacancies kandai hadu live hoterik ubnai September arjar alpsau but nagbenta ka state Meghalaya kadon hadu arpar tliki number of post nagbenta ka CISF constable or fire vacancy desngobha lakarpat ya ki applicants lani ki candidates ki badai na po ka state Meghalaya shim ya gani ka kabu sedang no ban apply wanam up hadu banda kut kapor lani kalas date tehangni ngan pensengau ya pi ya ki number of post nagbenta ki constable ka total number of post ka don hadu khatway spa live hoteli ba nagbenta ki state wise vacancy list Nagumta ka state Uttar Pradesh kadon chispa pratuligi post, Uttarakhand sandaligi post, Rajasthan laipunyo tuligi post, Bihar sanbukhanai tuligi post, Chhattisgarh mdon lanenil, Delhi khandai tuligi post, Haryana khatsau tuligi post, Chhattisgarh sandaligi post, Madhya Pradesh sanpundu tuligi post, Jharkhand saupunyo tuligi post, Punjab khatsan, Gujarat Laipar tuligi post, Goa Tangkawi post, Himachal Pradesh South tuligi post, Jammu and Kashmir Nrupsan tuligi post, Karnataka Laipalai tuligi post, Kerala Laipunyo tuligi post, Ladakh Kawi post, Maharashtra Nyopar tuligi post, Manipur Khandu tuligi post, but Haka State Meghalaya kumbangala pensengeu haba sedang jong ka video kadon hadu arpa tuligi post na kabenta ka post constable jong ka CISF. Nagamta state Mizoram 8 posts, Nagaland 15 posts. So kumbangala pensengau syapi ki candidates ke badai na po ka state Meghalaya shim ya gani ka kabu wa numong ba kadai tangga jungpen bit handai kadai na po ka central governments de smobha apply no shwa bakan kut kapor te sai senpan lada pidang dei ki badang thamai haka video bat kumjuru haka channel ke jonga kerpat ye fiki viewers baro bapin ya sobha ban share like but subscribe na gubenta ki employment news ki badang wan nang ne shakman digin pe chuchu na gubenta ka state Odisha kadon Rup South Ligi Post, Pondicherry Kawai Post, Tamil Nadu Live Khandai Ligi Post, Telangana Arpandu Ligi Post, Tripura Arpandu Ligi Post, Arunachal Pradesh Khatsan Ligi Post, Assam Chispa Rup South Ligi Post, West Bengal Samsan Ligi Post, but Andhra Pradesh Live Art Ligi Post. Te kini kita ki total number of posts kat kum ki state vacancy list. Tematang ini pe na gabenta ka age limit lane karta ka bapi la bantep ye gitu ki pus hapo ka state Meghalaya karta ka bapi la bantep kande na du khat pra du apply snem kata hadu ka laipo trik nai bakhandai arjar apsau but ki candidates ki de ban kha hapadeng kini ki tarik kini ki banai but ki snem kata si tarik banai ba shpo ajar iway but kimderu bantam ya ka life hotrik banai bakhandai arajar hendriu but ka upper age relaxation na kabenta jongi ki ST kandei sansnem te ngan pensotu yepi ba ka age limit harangkat bat ka age relaxation kandei khat pra hadu arpu prasnem teki candidates na po ka state Meghalaya sobha ban apply walada phi la dap hadu arpu prasnem ru hidangla ban apply na gabenta ketika post constable hapo ka CISF but ka salary lane ka jingsiu na gabenta kitegi post kande ka pay level 3 kata ka starting kande arpoi hajar news pa but kan kut hadu ndrup khandai hajar chispa na gabenta kitegi post but ka essential qualification lane ka kerdan ka bapila ban apply na gabenta kitegi post kande ya ki candidates ki balap pendep ya ka kelas 12
lane 10 plus 2 or equivalent qualification from a recognized board or university with a science subjects or on before the closing date of receipt of the application forms. Te kita kabumut tang ki candidates ki ba pulih haka science streams kila ban apply ban ru ki ban pendep ya ka class 12 lane 10 plus 2 syajrong. Te shushu hangning in page kumno ba pin apply nak benta kiti ki post jong ka CISF recruitment arjar arpsau kata ka badai jong ki constable fire vacancy tilakarpan ya ki candidates ki bakwa ban apply nak benta kiti ki post pin sobha ban late lengba ka official website jong ka CISF kata cisfreg.cisf.gov.in bat ka online application kan sedang nadu ka live poetry benai pra ajar apsau bat kan kut hadu ka live poetry benai khandai ajar apsau hadu khatwe beje min te hashwa bupin le ya ka online application forms pide ban tip ya kine ki artali ki aka kata ka badai number 1 one time registration pide ban sutu ka one time registration te pide ban apply ka we ka post nak benta we candidate filling out online application for the examination but kapat kabar ka de bupina filling out bupin pendam ya ka application forms nak benta ka examination. Nakabenta ka part 1 one time registration kata ka badai one time registration will be a permanent database for a candidates. The unique registration ID and password will be used by the candidates for all the examination conducted by the CISF. So nakabenta ka ni ka part 1 one time registration pide ban sutu ba pinyo ya unique registration ID but password ban nakabenta ba pin to yaki exam bala conduct daga CISF kim don kamshu ban register lane ban yo the way pade u registration ID lane password andre lada pila apply menta ka sin ka banungkong te pihak ban ra da une uju hi u ID lane registration ID but password but pinto yaki exam ki ba per ba penyai lane ba conduct lang ba kane ka department juga CISF. Read the instruction given in the notice of examination carefully before filling up the online registration form and application form. Before proceeding with one-time registration, keep the following information documents ready. The sobha karpat ya ki candidates ki bala tu English bapin sobha ban pule bha ya ka instruction ki bala bu hapo ka neka notification ban ya kata ngan sabu hapo ka description box ko janga bat pila ban upload ya ka notification bat pule bha ya kini ki instruction shwa ba pin pendam ya ka application form bat pideiru ban penbiang ya kini ki documents ashwa ba pin pendam ya ka application form kata ka number A ka dei u mobile number number B email address lane u email ID jongphi nakabenta ki candidates ki ban sa register for the first time lane ha sen ka ban kong pinle kumne log on to the official website of CISF kata ka badai ka official website jong ka department CISF kata cisfreg.cisf.gov.in nangta select ha ka homepage will be display click on login button hadin ba kala mi kani ka homepage sa click ha ka login button nangta a new page will be display click on new registration button and fill up the required fields te hadin ba pila click ye ni login button kan sapen ibiang epi ha kawe pedi ka page but pinsala ban click lang ba u new registration button but sapendap ikjindon kam baro khat but nakabenta ka selection procedure ba pin syajit nakabenta bantre ha ketika department CISF. The recruitment process will consist of a physical efficiency test, like PET, physical standard test, PST, document verification, written examination under OMR or computer-based test, mood and medical examination. The pilih sengutu hi tarai nakbenta ban syajit, berpintrei nakbenta ke post constable, pihak ban don kam ban le ya ka physical efficiency test,
physical standard test, document verification, nang ta ban tho iki exam, written examination, lungba ka computer based test, but kumjuru ka medical examination. But kabakadu hakbayday but kene ka employment news jong ka department CISF kande ka examination fees kata ka fees payable kande rupees 100 lanishis patangka hendre inakumta ki candidates belonging to scheduled tribes umdon kamban COA kata kabumut pili yo free ban apply nakumta kitiki pus umdon kamban CEO. So those who wish to apply are advised to go to the CISF Recruitment 2024 Constable Fire Vacancy Notification. So nagamenta ki candidates kamtam ki badai na po ka state Meghalaya namar hapo Meghalaya ru ka don ka vacancy post pinsob ha banlate lungba ka official website kabangan sabu hapo ka description box ka jonga but kumjuru pila ban download ya ka official notification lungba ka description box kebangan sebu ia kani ka official notification tinga try plus mutu barok khot ki paralog khamtam ki candidate ki ban apply na ka benta ketika post rela da pidon ban kelis ngobha ban bu ya kita ki jingkeli jongpi hapo ka comment box section nang bangan tip bat bangan nang kumno ban jubab ya kita ki jingkeli ki jongpi ditang katahi sai senpat akarpan balada pidang dei bat mai ha ka video bat ka channel ke jonga namar ngadon shibun ki employment news ki bangala de ban obut ngobha ban page hapo ka channel ke jonga bat sa apply lada fill up ndep ye kite ki qualification kat kum kite ki department ditang katahi sa sian pat kublei shibun